Hallelujah. Ngizobulisa umphathi umongameli. Ngibulise abangcwele. Ngibulise umongameli. Ngibulise utata befundisi. Ngibulise Hallelujah. Trust us one national. Amen. Right now, Hallelujah. Namhlanje sizothetha nje ngesasihloko amandla okungenwa nguYesu. Hallelujah. Kukho izinto nje apha ezinsukwini nje eziphatha kabuhlungu inhliziyo yami. Hallelujah. Kunento ezimbili. Ukubona ukuba abazalwane abangenwanga nguYesu. Okwesibili ukubonakala ukuba abazalwane abalwazi uxanduva lwabo. Amen. Kodwa namhlanje soke sithethe ngale yokuqala. Hallelujah, ngoba eyesibili uxanduva luza kubungeniwe. Hallelujah. Amen. So incwadi kaJeremiah chapter 20 nansi ikhona pha. Hallelujah. Njengoba kuyiwa ku-national sesiphakathi. Amen. Kungayingozi enkulu mongameli into yoba kungene kwa-national kungena ama-church. Ingayingozi enkulu. Ingayingozi into yoba kuthiwa mongameli njengokuyibona le holo isuka ngapha iye ngapha kuthi kanti okusuka ngapha kubuye ngapha ububanzi bayo ubude bayo engobu 100 kodwa abantu abangaphakathi beligcwalisile babe bengangenwanga nguYesu. Hallelujah. Into yokungenwa nguYesu into efuna ukujongisiswa kakhulu ngabangcwele. Ungajongo cha kwakho ujonge wena wangenwa na. Kunezinto ezenzeka emthinisweni okanye ebantwini zenzeka ungasibelieve mamoya ba kwenzeke kanjani ukuthi akuchabalala kuthiwe kwenzeke isehlo esinje. Iproblem zangangenwe nguYesu esangene emthinisweni. Ungenwa nguYesu ndikufanisa yathi mfundela noba uthatha umntwana ukuthi ungenwe zidrugs. Hallelujah. Njengoba zingena kuye ezimngenile unezinto azenzayo hayi ngoba yena efuna ukuzenza kodwa ngenxa yoba idrugs ezimngenileyo zizo ezimdriver. Hallelujah. Ngamagama avakalayo ukungenwa nguYesu kumele kube kwizinto ozenza hayi ngoba wena ufuna kodwa ngoba lento ekungenileyo yiyo ethi yenza. Hallelujah. Mufunda kwincwadi ezoluntu ofundayo bazonifundela nje abe seyizifumene. Mufunda kwincwadi kaJohn umzekelo omhle womuntu ongenwe nguYesu. Incwadi kaJohn chapter 4 umuntu uyosifundela. Mufunda kwincwadi ithi iBhayibheli uYesu nabafundi bakhe bafike emfuleni abafundi abathuma uYesu bokuthenga ukutya. Mayifika kukho umuntu intombazana yaseSamaria efika icela amanzi yatubhekuza. Ifike yokha amanzi uYesu uyawacela kuyo. Kubekho ingxoxo mpikiswano phakathi koYesu nale ntombi yomSamaria. Kwingxoxo mpikiswano yayo. Hallelujah. Ekugqibeleni ngokuya bethetha into ethethwa nguYesu ingene kule ntombi yomSamaria.
akhange intombi yomSamariya besayiqonda uba ibizofuna amanzi okuyopheka ngenxa yalento engena kwintombi yomSamariya yathi intombi yomSamariya anokwazi ukuyinyamezela ithu ihlale kunodwa into engaka ake ningene esixekweni ndifuna ke ngosibambe le ndawo yinto eyenze intombi yomSamariya yaye esixekweni kodwa kuyokhamaza yawusabaphatha amanzi kwangena amazwi kaYesu kwintombi yomSamariya amanzi biyowakhe emfuleni akaxabiseka ngaphezulu kwalento engene kuye into eyingozi ngoku mamncele abantu baye emfuleni bahlangane noYesu kuphinde kuxabiseke namanzi bebeyowakha ngaphezulu kwento ethethwe nguYesu kubo amen bengicela ngifundele Isihlobo sakhona sithi ukudana komprofethi. Verse number 7. Yehova undihwebeshile ndahwebesheka. Undibambile wandeyisa. Ndaba yinhlekisa yonke imini. Bonke bephela bayandingculela. Yehova undihwebeshile ndahwebesheka. Hallelujah. Ithi iBhayibhile kuthetha uJeremiah xa thina sile ndlela. Hallelujah. Ithi iBhayibhile uJeremiah uthetha noThixo. Amen. Uthi Jehova undihwebeshile ndahwebesheka. Ngamagama athathu ubheuza umuntu mayihwebesha into izuba ingekho kule position yena akuyo. Ingozi ekhoyo abantu bangene ecaweni bathi basindisiwe kanti abazange bahwebesheke lizwi bahwebeshwa ngumbonelele ekhasi keyboard. uJeremiah noma ningahlangana namaIsrayeli kukho into engiyaziyo ngaJehova yoba mina zange ngahwebeshwa babo nguwe wahwebesha mna nafundaze ndahwebesheka. Ingozi ekhoyo uJehova uyabahwebesha ubheuza babengaphakathi kodwa xa sebengaphakathi awuthatha ubheuza benza imikhwa yalaxesha babengekahwebesheki. Uthi uJeremiah undibambile wandeyisa. Lento ingozi ecaweni kukho abantu abangazange boyiswe nguThixo bazoyisa bona. Amen. Ngifuna lento abangcwele yongenwa. Ikhala makhulu nje ifundiseke iqale ngoba kunezinto ezenziwa ngabangcwele uzibuza umbuzo wamva kanjani Yesu. Makuthiwa uma mncele esi-expect zonke ithaveni ungena kuzo zonke ithaveni uyazazi zonke ithaveni ulala kuzo kodwa
ngengombe ecawe makhulu uphatha iBhayibhile aye ecaweni abantu bamasethaveni abanye bamasecaweni obuza iquestion kwangenani kuMamncele yinto leyangena uMamncele engamenzisiyo lento efanele uyayenza njengomzalwane mawuqhuba usenza lempilo ayiphilayo yabantu bebewuza uthundeze ngokusila ukudla uthundeze ngokuthandaza uthundeze ngokufunda iBhayibhile uthundeze ngokuya ku5 wangenwa intoni kanti into leya kungenayo lempilo ayiphilayo phakathi kwabangakholwayo lempilo ayiphilayo xa ungethwa ecaweni ingabe yabonakalisa ebantwini ba kukho into ekungenileyo noba nje uyaziphilela awunasazela santo awunabasazela awukhathali kukhathala abanye abantu ngenxa yakho delibhuza ngenxa yokholo lwakho kodwa wena mnikazi walo oma phambi kwabantu uthi wamkela uYesu wayinkosi nomsindisi wempilo yakho kodwa masijonge ivesi sijonge impilo yakho sijonge impilo kaYesu ayikho into ethi wamkelwa uYesu awukwazi ukuphewoza ukhasa kanti wangenwa awukwazi ukuphewoza uthetha nakanjani nomuntu okhokheleyo kanti wangenwa awukwazi ukuphewoza ukuba ngumthwalo emntwini ome phambi kwakho kanti kukho into yakungenayo ngoba awungenwe uYesu nguye othetha ngaphakathi athi ku5 makuyokhonzwa mawungenwe uYesu nguye othetha ngaphakathi athi iBhayibhile liyafundwa mawungenwe uYesu nguye othetha kuwe athi uYesu sinokudla mawungenwe kuye nguye othetha kuwe athi emhlabeni uthende into ofuna ukuthulezwa thende into ofuna kubekho abantu abazozidulelo zakho zokuba noshumayela kabubi uba nochuku wangenwa intoni into lekungenayo siyavuma usinsini kayingxaki akungenwa nanto mawufika edolophini nobuya kwethu ufika kukho abafana ethona ngapha abanye benzo drugs ziyaninzi izinto ezenza abantu kodwa tufuna sibamba kule drugs noba nje ungamele ungenza nesonka noba ungathatha inyama apha ecaweni uyithathe uthi yobaninga kodwa lento zenayo abayithathela ingqalelo hayi ngoba ukutya akusibanceda kodwa ukutya ozenako akunaxabiso ngaphezu kwalento esegazini kubo mawungenwe yinto tatubhewuza ezinye izinto ezingaphandle azixabiseki ukwehlula lento engaphakathi kuwe akamfundisi afuneka langenele mna ndafuthwa andijonge ngiyamfa ingabomasiphi wenza ntoni ingabomasiphi uphila kanjani ngoba kukho into yandingenayo xa ndingenwe nyangeneka ndibabuzayo tata kuchazwaphi ayikuye afuneka buze bangapha baye conferencini ndangenwa intoni kanti Fleke abantu balandelelwe ngokuxhotha kwabo kuthika makhulu abantu belandelelwe kodwa nansi phandle yiza ne100 ayibane return yale yonke le mali ohamba ngayo sokhonza ayibane station for my 200 kuthi wena is 100 uzongena evenini ikuthatha iveni uzobeka emishini iphinde ikhuphe iveni ikugoduse the question of never uzibuze yona
enzima kangaka exabise ukwehlelwe ngaphakathi kwele ungazuyo qona. Mawungenwe ukho umfundi owangenwa kahle makhulu uPetro andimthanda kuze umntwana wangenwa insindiso xa ndifunda isibhalo ngoba uPetro wangeneka. Animali kanti makhulu uPetro wangeneka ngoba wayesenza isimangaliso wayevisa abafileyo. Andibali kulo ndawo umuntu ongenekileyo umbona makhulu ngexesha lokulingwa elingwa kahle. uPetro wayelingwa ngebukeli yakhe ngokucacisela ithi Petro andazi uba uthetha uthini ebibhewuza kwelibali. Ithi impendulo kamfundisi likholwa lixoxa nomfundisi lixoxa uPetro wayezigqatha wathi kudikiwe umfundisi nguPetro uthi ufuna umfundisi suka sathane emveni kwam. Masibambeni kodwa devil suka emveni kwam. Akutho mdikoni akutho mzalwane kutho lo izulu elambizela ukuhlangula mna ubona njengosathana osemveni kwakhe. Lethe eBhayibhile uPetro akazawathi ndiyagoduka akazawathi ekhaya ndiyathandwa akazawathi ecawa lisuka kuyisandekile kodwa uPetro walinda wathi namhlanje uqhubekile kodwa kusasa sovuka sonke nomfundisi sihlanganyele ukuzana ngoba ndangenwa. Wangenwa intoni lento kungekho sasela sakunquma Thixo. Uthi Jeremiah Thixo mna zange ngikwabeshe wena kodwa wena wabona kufanelekile ubathe wafuna ukwabeshe ubathe kupheuza zakukwabesha ndakubonisa umuntu mayikwabesha egadini ekweliqala ecingweni ukhithwe kwelaqala uthatha isandla sifake esefini akwabeshe lento ayifunayo kwelaqala abuye nayo. The question of nokusibuze yona mangapha matinetile izulu landa wena mangapha bakunalekileyo kufuneka kuyoshilezo wena kodwa wena namhlanje lento yezala wena awuthathele ngqondo. Amen. Kanti wangenwa yini uthi mayikhulu ushongwe athi zazi zininzi iziphambano kanti wena wathatha siphi wathathe sebhadi washiya sikaKristu. Wayifaphi into yoba usibanisele ngokuqhubeka kwakho besingekho thi. Amelani bangcwele ayikabi kuzokwenza i-deliverance kulo nyaka kubuye uthathe zoguqa kwenza i-deliverance kunyaka ozayo kubuye uthathe zoguqa kwenza i-deliverance kulanyaka kubuye uthathe zoguqa kwenza i-deliverance kulanyaka kubuye uthathe zoguqa. The question ofuna ukuzibuze yona kwenzeka manini kuzi question sonke nabefundisa bakhoyo sonke sasisuka kuyi-deliverance. Ukhohlela kalibhewuza sisuka okuguqwe maphepheni sikhohlela. The question ofuna ukuzibuze yona why lento ngoku sesingayiyo emaphepheni. Yinto yaba makhulu lento yangena kuthi iyakuvusayo sowulele etisibhalo awukuziphikothe ngoba kukhwinto ongazazi kodwa wena tatophehuza ongakhathalanga zwi ongakhathalanga umqula awukhathalanga mthandazo awukhathalanga nzila awukhathalanga kodwa insindiso noba kuyokhonzwa kuyiba mvuseleleni wangakuka emva.
sewuzelwe neveni yafike yabekwa eveni kodwa efuthwa uthatha ubheuza senilapha neveni imisile athi ngiyaxolisa suke neveni ePort John's dize nayo nibethi iveni igwele nokudla ndiluke ubheuza uzodla abachithele ndifike ngiyithele inyama efrijini ndithatha iveni igeqeza iveni igeqeza yamapetrol igeqeze inhliziyo yenkokheli nenhliziyo kaThixo ithi kuzonqulwa kuhlangenwe ngenkosi mabekhona bonke abalonzeka abakabi nayo imali epheleleyo kodwa mama benayo imali kodwa uvuke mama lefrini uthi mawugqiba unxiba uthi mawuphuma ekamereni ubona uba ngacinga xa ukwazi ucinga izolo bekufunda imiphanga boko abangalibona wena la mawuba ngacinga boko abangasukuma ngebhedini ngoba kuthiwa bafika amazantsi mawucinga uba ngacinga boko abantu abangafumenanga ithuba loba babizwe ngoba ngabantwana bakaThixo ivuke indumiso ithakepho Jesu njengawe oh kani swanawe yonke lendumiso ayivusi ukuthi ukwenzeleni ivusa ukubona sikazi yekhonkulo lehle nakho kodwa sinkulu kwabani yidaleya kungenayo lento engabonakaliyo phakuwe Sikula sizela ijonge bona mayishiye eke yahlala sisibawu ngoba inyabeka ngakanani kwantenge edongeni yakubhekuza uhleli ngaphezulu kwahlala isibawu edongeni akuhlala edongeni isibawu uhlale nomuntu ayenzeki ake kwahlala wena kwahlala nesibawu phakathi kwakho nesibawu funeka ubekhewayo lento inkosi makufika uyesu ebantwini ufika bagcine benlomani ubagcina benlomani umayimani usenomali isengamuntu besimamukela uYesu Kristu usenomali unomali kodwa wakusinzile uqhubekele ube nomali ubhaptizo ngamandla kaMayiwani uphinde ube nomali ube nomali kangangoba noba ungathoma kulalwe uyothi benhleni ngafile makuhletshwa awukho nomali active kwivesi abantu abangalifundi kakuhle ithi iBhayibheli ngenxa yoba abantu abaninzi besukelele nendaba balubulela uselukholo lwabo okweselwa lamasi uba igadi into ebulala ukholo emfindisweni uyicezele uvele nje ungumzalwane osinsekileyo usithi wamkele uYesu kwanento kuziba sintoni isibabalo sakho hayi wethu sobona khona awunongabanjwa ecaweni ufike umakumede osibambe misipipe ecaweni imile siyabonza ipipi imile ngeke imipipi talefu ngoku ndiyashumayela kukho into endenzayo akho pipi zoma umuntu ongenzi into umelwa yipipi imini yonke imipipi unandi xa kwakutheni umane uyanyukuzelela imini yonke akho nto ayenzayo ikuku yamnyukuzelela ngoba akenzi into
ngifana nawe umile mamncane uzibambele khehle umile uzayibona umzalo wethu wabamba ikhehle usibuza iquestion nangena live city Loba ngacinga uzikwenza inhloko uzikwenza inhloko ayimani manje ukubeni uze naye akukho kwanto wakwenza kodwa ma unento yenzayo ngenxa yokungenwa nguYesu yiyo ekubambileyo hayi ngoba ntathu F asikwintombi ezibonakala sihle zingaqhaswa sithona sininzi zingaqhaseka simile kakuhle futhi siyaqala ukuzibona namehlo ayaqala ukubona abantu abamile kahle nabahlohlobo kodwa inhliziyo ithi ungaqhaswa kodwa ngenxa yethu engaphakathi ithi bakhona abantu boqhasa wena ukhommunist yabo wayivaphi kaya wawusidisiwe kufuneka uxabele abaninci kanjani wena usibona esisikendi sinqibile imasibopha impundu awusiboni awusibona esisikendi usincibile uba impundu singacimba fama ngamagaqa omkhupha kanti izizwe lebhluka wena inxibileyo awuyiboni na uba nguthayithi ayobhluke le nguthayithi nguthayithi lekwe osinadelana uqhubezile koma mchabalala uqhubezile usincomo osinadelana mayewandibise usinadelana kodwa uma mchabalala wena nto uyona ntombi sinadelana nguyena mntu ufuna ngama wangena into lento engathethi nawe wangena into lento engenabantu eyivuselelayo apha kuwe yinto le yakungenayo ekwenza ube normal kanje kwenza ube sober like a judge sober ngeke ube sober usinisiwe uthenze ngeke ube sober usinisiwe uthi uPawulos musana unxila utywala ndaweni yaloo nto phuphumani umoya uthendele uphuphuma moya ingcwele kufanisa nokunxila thendele uphuphuma moya ingcwele kuzekeliswa nokunxilwa utywala yingoba umama mlefti unxilile usele ngoba uselayo isenguwo bufakayo ngasekungaphakathi buba buhambisayo buba bukuthethisayo buba bukwenzisayo yinto abantu bamkela uYesu babhaptizwa ngamahlaka amayingcwele bafakwe emanzini bazile ukudla kodwa lento yangena kuba ibenzisa ikwanto funda verse 9 ndithi ndakuthi andisayi kumkhankanya andisayi kuthetha egameni lakhe usuke enhliziyweni yam kunge ngumlilo otshayo uvalelwe emathanjeni am ndadinwa kukunyamezela andaba nako Othusela ngihlala namphansi ndithi soze ndathetha ngale nto endihlukumezisa hlobo soze ndathetha ngale nto endenza ndibe nenjabulo hlobo soze ndathetha ngale nto endenza ndibe yintlekisa hlobo othusela basendihleli ndithatha isigqibo ndayithatha ibhayibhile ndayibeka phezu kwe-dressing table ndiyahlala namhlanje ndathatha isigqibo soba ngiyahamba ndiyabahliziyo ndise ndikuyakile ukholwa othusela bayasendivuka ekuseni sendiziqalela bakusasa ndiyodla utywala ndiyokwenza zonke izinto kodwa ndibe nengxaki yaba xa ndivuka ngoba ibhayibhile ndiyayithatha ndiyibeke phaa le nto ikhosa ebhayibhileni ilapha ngaphakathi ndithi sendiyithathile ibhayibhile ndiyayibeka phaa yona phaa ngaphakathi esifuse
Ivaita saita paitala. Uraseina meya. Lakriba. Itamafundiswi when we are called. Never be kuzigqila nje ezamiswe kwamazithundeze webambo zombofundiswa. Uthithele mina ndithi wase ndithi ngekhe. Leni into ngeke ngiphinde ngithethe ngayo. Uthi kanti nje ngeke ngithethe ngale nto ndisivalele umlomo kodwa kubekho into eliva phakathi. Ndisentshilo nathi ngeke ngiphinde ndashumayela ngoYesu. Uthithele mina kodwa ngaphakathi mahlangana noNcilileyo ndimbona ubotshiwe kuvuka into ngaphakathi ngoba nake ndayifunda kuMateyu ethi izani lonke nina libuleleka yebisithuthwa ngumthwalo ndinikeza ukuphumla. Uthithele mina ndisifuthe ndinilaka ndizoyithetha kodwa mandidlula ithi awubonile uyabulakeka awuthetha apha kuye. Uthithele mina ndithi ndiyanyamezela kodwa lento linditshise ndithi ndiyathola. Uthithele mina ngeke andikwazi lento ukuyinyamezela. Into le waya kungenayo enyamezelekayo. Singawavala amaBhayibheli. Into le kungenileyo ekunyamezelisayo nenhlambuluko. Into le ekungenileyo ekwenza ube yilento yiyo ongazaziyo nawe okuzibuza iquestion ngaba nisindisiwe nyani na. Into le yakungenayo engakunika isazela santo xa weprevious. Ayikho baphezulu ehlukumeza nje ngokubona umuntu abangenwanga. Amen. Manje kubona kokuleft uba ungenwanga. Into endihlukumezayo yinto yoba kule jene sihambayo yinto nezokudayida. Mafunda masizothandaza ndicela umngeni asivuselele lenhlanzi ekhona. Khona lenhlanzi kwale basikwazi uba sithi sizonquna kodwa nayo seyizofa. iBhayibheli libheka uSamsoni wathatha impungutye wasihlanganisa ngomsila. Mayigqiba mamnqala uzihlanganisa nomsila waqhwitha. Mayigqiba oqhwitha lithi iBhayibheli impungutye nempungutye yabaleka ihamba emhlabeni emasimini amaFilistiya. Mawunohamba mamunyincele uyoya emhlambini wempungutye uzibuza iquestion. Simpungutye la ushisela ntoni umhlambi wamasiko amaFilistiya iyabalisela impungutye into yafakwa kumemsileni yile yayingiphushela phambili ndathi ngafuna ukuya amaFilistini kodwa lento yafakwa apha kum yile yathi mandiye phambili ndithi mandiyijongise khona. Masithandaza lithi iBhayibheli mamnqele konke ama-Israyeli athathele ityayo yomnqophiso. Namhlanje nizozama uba sonke abantwana bakaThixo bake sizibuyisele enkosini. Sonke sisukile endaweni kodwa masinobuyela kuthi sithi Nkosi awuphinde uvuselele le nhlanzi nayo ngiyayibona izofa. Lithi iBhayibheli makubuyiswa ityayo yomnqophiso bathi abacebisayo thatha ityayo yomnqophiso niyifake esileyini nifake zonke izinto esileyini. Mabokuthiwa zonke izinto nifaka amathole amagolide iyazibhala nempuku zegolide nangona amathole ngonyama zegolide izibale ethi emveni koko niyibekele tyeya nithathe imanzi zenkomo ezanyisayo.
Le thing ngoba connection bazalwane. Ithi balidroba ibeba, imali isibophile masezanyisa ezinamathole. Uyaziwa nomleft ibingaze yanisa yena amathole. Into ethisayo ithisela ukuyoncancisa. Kodwa kuthatha lethisela ukuyoncancisa, nibeke nifake ejopheni, nibeke itshayo umnqophiso. Bathi abacebisa abanye. Uma yena ibeka itsheya. Oba kuthi owamasirayeli olibethayo nobona ngemasisi inkomo ezanyisayo zingayi ematholeni kodwa zingiyapha ngiyaqala lasebhetshemeshe ziyayithi ebhayibhile yandlela kubekwa itsheya zabe emasisi inkomo azaye ematholeni zaya opposite emathole masiyamba abakwaSirayeli basibona zisesa kwathwa wonke umuntu bawupheuza wakuthi wafa abekade yekho kaSirayeli ubuyile imasi senkomo zange zaxelelwa umuntu uba masiyome entsimini ngaselitsheni elikhulu kwathi besa sithwele yiye yathi kuzo masifika entsimini ngaselitsheni esikhulu yathi lethethwele sesimasi asibantu yitali yakho ngenayo unesono uyakhonza uyahlabelela uyashubayela uyaprofetha kodwa akufa kwanto wangenwa intoni Toli akungenayo. Ujamba niphambana phi ngoba niyaphambana. Awusebe olhlobo bona uphambana nevisi. Usebe olhlobo. Kanti wena uphambana nevisi. Wena nje kawujonge lesipilini wena take phone yakho uze ujonge uself wena nje awuphambana nevesi wena hoyibu sitwebe nokuthwethume wena uphambana nevesi wena qaqwa nokumlina ngoyesu ungenwe leli okusindisa ukuze enhloko kodwa ke unoze bayikuze enhloko kodwa sala abaninayo abantwana bakathi abalobunqina usukumeka kupheuza usasimela ngoba lento lokufuna abalobunqina obengisatha sikathe wafesinamandla esizokulunga esahlangulayo kale lemadikasini osuhlabelela ingoma ngaphakathi Otinamshaudosi, Siamangala, Obawakenati, Yamasafele Vaticasini, Yamasafele Twaneti, Vatapangena Nendo, Gosi Siamangala. Zoma, Atatu MC, Kaya Klesha, Siakaluni Punguna, Gojogoku, OMC, Gemayo Kamabangabangayo, Abapas Babis Mangana. Uloyiwe nalo kunational esibuye kodwa siyama namasiyoni ade kufike nalanda kubuka bazenza nto ngoba lindodo oyibona besikhokhela amasiyoni kwamna ngikhala lelo sikisisa mbaba ukubonele hlala phansi mfondini kwamna ngikhalelo sikisi sambatho enze bakweyami ibranch nosisimxondi umenzelele lesakhe esakhe sibe nomnqamlezo esami sibe nenkanyezi kucaba nje ngomkhulu kunomnye enzele ba ngoba yisiyoni yenze ngabantu bethi bakholwa
besindisiwe. Ende bafuna ngizofuna ezaseziyoni ngizalwa khona ngiyazazi. Bafulele namandwe, bafulele namandwe, bafulele namandwe, bafulele nayankosa. Amandwe, bafulele namandwe, bafulele namandwe, bafulele namandwe, bafulele nayankosa. Sasegrase basalwane wafundu wafela abantu bonke wafa laphana legazi wafela thina kodwa ngaphakathi edisweni sizohlala. Nyamangani kelibhuza amen ile mashoba kwabo lekhanyana ile mawona ushindayela abantu abazange bangenwa ukuyithumayelwa yabe yashinyelwa umfundisi wami uthini yathi umfundlela kunye unyana wolahleko uthi kunezinto ezenzeka kunyana wolahleko mayibuyele ekhaya jo unyana wolahleko zange angene ekhaya nesihlangu wayesuka nazo kulahlekweni akazange angene nezambatho wayisuka nazo kulahlekweni lento eyingozi kwangena abantu nezinto abasuka bangena nazo ecaweni bangena nazo lapha wena ecaweni ngaphakathi wanika isihlalo wangumdikoni unenamba yesidala ikacikwa wanika isihlalo wanyukela kudikonini wangumfundisi unenamba yesidala ikacikwa kodwa uhlabelela nathi uzana uhlabelela nathi kuyakholwa hlebona unensindiso apha isifebe sihlala sonwabe apha amabhirha ahlala onwabe apha abathakathayo bahlala benza abantu amasiko bawahle kungabithonto. Konwatwe akhona yathatha shabona lokho shabona lwetsindiso namfutho ubeyithobi noma umndene bathi uma umndene ngomfukela mfundiso yathi wangelwa intoni. Kubeza ngo-2011 manje kuwa ngo-2011 esibekama kokusebenza esezimama umvundlela yaguquka amaduko waphuma sona kwangena into ekugwanya mayiphumkela ugwanya kwaphuma yangimama umfundisi wakho ngiguquka mama F kunalento kuthiwa ikhwaya yabantu abatsha sihlabelela ngomgqibelo spirithize sihlabelele ngoba ngecawe ikhwaya abantu abatsha izophakamisa umshumayeli xa unothi namhlanje mabekho ikhwaya abantu abatsha ngoba kwaba kwizincwasi zodwa ngamantombazana abafana nabafana abancwasa amantombi yonke into ejongwe ecaweni abanye bajonge iipipi abanye bajonge bakuku zabanye apha ngaphakathi siyakhonza kukhangelwa ikuku nepipi. Kuthiwa kucelwa ama-asa ngabantu abayi-1 kodwa bakhona abanye bathi bakholwa bahle mhlawumbe unokusindiswa wangenwa intolezo ngenasisasela sothi noba nishumayeli noba nihlabeleli noba nithandazi kodwa ndlini kaJehova mabekho into endiyenzayo. Qafuneke nje uhlalo njengabantu bahlale kakhulu ebe wahlabelela wahlabelela ithina ngoba yesikepe nje wamapha umuntu wahlabelela
Eleni yonke onani bafasa istresi kwazi lo muntu ebeke enhlizweni uzophakanyiswa nabani ufasa istresi ngoba kulendleleni kufuneka yekwe ngoba abantu bayaphela esitulweni endleleni. Eleni yonke kuthi ngosinowe ayendleleni akaphela uyathi ngikabona uthekwa thangala ayena ngiyathangala ingane ngaki unekhala likaboyi angizomsehlizweni kwasifakazi ufuna waphelele na wande lwayitoni lento naso nethayipe kaweni wathi yakhona ingako kungekho kwathayiphu ehlabelela ithayipe ekhoyo egadi ipipi ehlabelela nje mangefo ngcwele ihliziyo yathi noma kuyozibeni ngibhaqe ipipi ekhaweni noma kuyozibeni azindibhaqe sasizezipipini esibukini lapha ekhona sasizonke uyesu sasizeni hayi ona nje ngoba sinagana nosinokhona ubona ukuthi ngadambo akayiyo ikhokho ngibhodla ngayo akayiyo ikhokho ngibhodla ngayo ngadambo hayi no ngapha komathindala lokhu mabeli bangabona nabo maphaya sisibabana abantu loluhlobo ayilulo luhlobo ngosami ngibona ayiba noko nembewu ngoba ngandizama phaya ekhaya siyakhonza ngoba bajonga imbewu abantu bajonga isihlahla zamabhodla ngazo ujongile umuntu hayi ngeke yongeke into endingayisebenzisela into ongafundanga ulethutsha hayi ngeke nami ngijonga ufundela idigri andijonga idigri mosinadelela ngabo yosenaleyo ngitshale nongelala nemoto uthi akusakalanga ngekiriva bakwakho kodwa ufuna ukubona nemoto ayikho bowabo kodwa ukhangela abanazo ndicinga uba mna ilula kakhulu awunandile uzuzalwa ndim ngehluleka ukuthenga imoto avele unandi ezalwa ndim yohluluyisa imoto unyaka abantu funeka uthenga into yohluluyise hayi mongadlali unyaka abantu funeka kuthwalilitye elohluluyise akanayo imoto lalo phahlobo lokusindiswa lalo phahlobo lelo Yesu wangena kuthi akusekho nekhaya abantu babathoma bayahlabela bafika baphushwe abantu babathoma bayakasabisa baphushwe abantu babathoma benza into baphushwe wangena into wangena ilento elivila egadi ipipi izimamtshela umthembanga babahlobile avethembe bamamtheni angaqethuka athole phezulu ikhona imessage azanayo uchophi usuthatha umtshisile enhlizweni Prophet,
sisini noma ngiyakhasinini ke. Thina silingi isprofetho ngoba siyamazi wathi yena profeta kodwa namhlanje isprofetho azikho into esigcwele ukhuku into esigcwele indaba into esigcwele ubufebe akaprofetho akadumiso akajumayelo ibetho yike abantu basesindabeni abantu baseluthukweni abantu baselufebeni bakhangela ipipi naphansi kwesitulo. Nengxaki bangathonga ukuyathonga xa kumnandi uyabaqhaza kodwa atoshiye ngaba yipipi yakhe. Ebangcwele masivele sibe serious nje kabuhle hayi sonke sizothanda mangiphinde anyikwenze pulpit hayi sonke sinadalala khayisi sizothanda. Hayi sonke sikabenze sizikhubaza stroke senhliziyo ngoba istroke singaphakathi akaphilanga uyacinga kalali akalali uyaxakwa wathi lo mntana amehlo akagijima yonke indawo akalali uyamangajonga sinedekala ubuhleli nolime unandi angeke brother Mbo Jerusalem yeah uthi thina lime yabo lokade ngakumba malalo ungalo brother Mbo angakhutha usinedala lo brother Mbo bayise conference ina khona ezile bake uqola wathethe into bawungina uqola wami ngethethe into ufundiswe evumelwano ngutata ngempawu zomfazi midathi bese simakelo webeka yaqatha wakusihlelo no ex hlelo bamama isindithi abakhuthana abantu koPrestu hey go left yayifika ithi madoda ngoba hayi manje singelo sesesibini connect ewe buti ewe buti ayilongwanga mamlefti but ilongo xa into ya temporary ngekho permanent yabuya iconference yesibini sendiyilibele uzithi sefike kuthiwa noba ikutshisile noba ikutheni inti akoba ngxaki uthi uqola kum bekumkonference epheleyo sithi uthi uthanda mangaphinde ngishumayele ngisawutshaya ivesti yithani ingozi abantu bangenwa ngamakhala waba nothaka nini dolala nini abasande bangenwa uYesu abelekhala uma mhlandafa kwasibandobonana nawe nankosi singelo sesibini connect ewe buti ewe buti ayilongwanga mamlefti but ilongo xa into ya temporary ngekho permanent yabuya iconference yesibini sendiyilibele uzithi sefike kuthiwa noba ikutshisile noba ikutheni inti akoba ngxaki
khona kum ebumasa bekumkonference phela sithi uthi uthanda ngaphinde ngishayele ngisawuchayize isithi yitani ingozi abantu bangenwa ngamakhala wabanyothatha nini donala nini abasange bangena uYesu abelekhala obamhlanda afa kwasibandobonana nawe nangosi yonke lento abantu akhonto bangene noba God left singahamba kuthiwe bonke abefundisi bawuzila 40 days behind sibuye ne-message powerful suka from heaven kodwa iproblem ikhona xa ufundisa naxa ushumela uguqukane kunomahluko xa belapha ngaphakathi kushunyelwa abantu bayafundiswa akushunyelwa uguqukane imessage zonke zezokufundisa kanti vele wathatha imessage yaseholweni wabona kuba kudecoratiwe kanti ngaphakathi kukho abantu basethaveni Noma kadefu bebesakuyela ingcwele namhlanje obabuze kusasa kwenzeka nempilweni yakho iyafana naphezulu mase unapha oyifa umuntu emkela umoya ingcwele amkela umoya ingcwele namhlanje kusasa kuthiwe kuye sicela uthandaze ungathandazi ngesixheso sicela uthandaze ngezilwimi emkela umoya ingcwele namhlanje kodwa kusasa safika kithwa yinto yale yakungenayo engasebenzeli yapha kuwe lento yakungenayo ayinandumiso ayinantomo ona ungena kahle ngeyesu uvuka makhulu namhlanje uzikhalela ba anikose mudini Yeah. Uzenze uzixelele uba awukho uzixelele futhi hayi madoda hayi andikwe emudini bamagiya ungene emudini akona abantu bangawafaka mina ndikuzinto iminyuhlana ayikho baphe usihlukumeza nje kokubona umuntu abangenwanga amen manje bona God left uba ungenwanga into endihlukumezayo yinto yoba kule jene sihambayo yinto nezokudayida mafunda masizothandaza ngicela umngeni asivuselele lenhlanzi ekhona khona lenhlanzi kwale basikwazi basithi sizonquna kodwa nayo seyizofa tiBhayibheli libe uSamsoni wathatha impungutye wasihlanganisa ngomsila mayigqiba manqala ukuzihlanganisa nomsila waqhwitha mayigqiba oqhwitha lithi iBhayibheli impungutye nempungutye yabaleka ihamba emhlabeni emasimini amaFilistiya mawunohamba mamunyenxele uyoya emhlambini wempungutye uzibuza iquestion simpungutye la ushisela ntoni umhlambi wamasimi amaFilistiya iyabalisela impungutye into yafakwa kume emsileni yiye yayingiphushela phambili ndathi ngafuna ukuya emaFilistini kodwa lento yafakwa apha kum yiye yathi mandiye phambili ndithi mandiyijongise khona masithandaza lithi iBhayibheli manxele konke ama-Israyeli athathele ityayo yomnqophiso namhlanje nizozama uba sonke abantwana bakaThixo bake sizibuyisele enkosini
sonke sisukile endaweni kodwa masinobuyela kuthi sithi Nkosi awuphinde uvuselele le hlansi nayo ngiyayibona izofa lithi iBhayibheli makubuyiswa ityayo yomnqophiso bathi abacebisayo thatha ityayo yomnqophiso niyifake esileyini nifake zonke izinto esileyini Mabotho zonke izinto nifaka amathole amagolide iyasibhala lephuze egolide nangona amathole ngonyama zegolide isibale ethi emveni koko niyibekele tyeya nithathe imanzi zenkomo ezanyisayo lethi ngozi waqhawe iconnection bazana ithi balidaba ibeka imali isibophile imaze ezanyisa ezinamathole kuyaziwa nomleft imaze yanyisa enamathole into eyithisayo ithisela ukuyoncancisa kodwa kuthi athatha lethisela ukuyoncancisa niyibeke niyifake ejokhweni nibeke ityayo yomnqophiso bathi abacebisa abanye uma yena ibeka ityeya uba kuthixo wamasirayeli olibethayo nobona ngemasi senkomo ezanyisayo zingayi ematholeni kodwa zingiyapha ngiyaqalela sephekusebeshe ziyayithi iBhayibheli yalela kubekwa ityeya zaphi masi senkomo azaye ematholeni zaya opposite emathole masiyamba abakwaSirayeli basibona zisesa kwaphathwa konke umuntu bawuphewuza wakuthi wafa abekade ngekho kaSirayeli ubuyile imasi zenkomo zange zaxelelwa umuntu uba maziyome entsimini ngaselityeni elikhulu kodwa ibesa zithwele yiye yathi kuzo masifika entsimini ngaselityeni esikhulu yathi letethwele zesimasi simasi niugqibile apho bendinitsalela khona bendinitsalela kwelinye lilentsimi kwathiwa kwakuselifikile imani thina simiswe yintoni asikafiki thima iprofethi wakhala nowabhakuka wakhala thima iprofethi wakhala uthi boqaqa ulibeke baleki bokuqala bokugqibela uyoba mkhulu kunobokuqala ngamagama avabalayo uma usibuyisela ngokwenkosini usibuyisela kwiposition yakho indlela obuhamba ngayo ugijima ngayo kuqala iyoba nkulu kunalo zogijima ngayo ngoba iJehova namhlanje uzovusa lento seyizofa uya mthwana uya